Mari Entertainment. Tala foki he whae ka wei ko la ko hai au. Ai mako, ai loto i tonga. Veke ki whanau ki nau kau he pue. Mai tue e ko viringi hata tonga he kolope mate matonga. Ke he foki whani alia ne toka onsi whirisi ku hu e whasi mate matonga. Kawan kai mga hiva ke he o mix e. Tui fio mai taka ulava pe o mako i e hiva mate matonga. Ai ke tau ilo. Kai ke he, ko e tahaya ngai whani alia whia whini. Ko e Mali Entertainment. Ko e funga tufuhu boys e mu. Me he funga kere makai pe i he funga Stacy. Motonga Airports Limited. Manafau. Whataha pia mohe nau. Ko tui o lai pā me. Nā iku meke mako he whia whini. Whataha pia moe teki. Lan krokula. Ka hoa tui. Ka ko tae kofu pe ka o mako koe ni. Ko te mate matonga e ni.
The fourth group, Funga Tufuhu boys from Watu'u. We're coming to our last competitor in this category. They will be the last in the fifth section. Koe mea mahu inga ke whatoanga I koe whiauhi koe mako. Neongo koe ngai whani ani ko ni ko toi whio ai. Tau pepe koe ngai whaiwa kehe me Pasifiki. Ko tui ka pati nau tokanga ki he whamaka koe mako. Ai o mahina koe whaiwa whatonga. Ka te tau tōpe ke kau whamau. Tau tōpe kau whamau. Nā kuia hanga he whamaka ia ki he mana ko ataha he waipenga he kolupuia he ni koe te ke osi le re I whari ari ia. Hange ka movete ngā he nofoanga I he nau fia ko ia he kau whani ari. Ka koe whatongia mawhatoki toki he kau whakamau. He ko mei maari e kono toa pe ai whani ari ia. Koe Fola Aussie Group e ni e whunga Stacey Whirisi ko whatonga ngai ke kau whani ari koe whia whini. Ka toa pe me lausi I. Mei hihifo. Ai mahalo wako laka mo maulu ulo hahake ia. Koe ngai whaiva pehenia ko ia wako I koe hihifo. Kan koe grupo ni wena kau tāme anau tu e whunga Stacey. Kan ngai grupo ki muana na huang pe DJ. Kan koe grupo ko ni wena tāme anau tu e whunga Stacey. Ko nau te unga tapa ingatu whatama sote hina. Sis lausi. Ko e tek lau nina hina pe mo nau kaloa a kahoa Olive. Ko e kau whaiva ni. Kau whangongo peke nau tāme a. Ka e whahoko atu e nau mako. Whanawanga peo ke au takle nei atu e whamafola. Ki he tawhakotoa tonga ni mo mea mai meai. O tau whilongoa ke le nei. I he ngalo ea. Fola Aussie Group.
Bari au te ko whaiva koe ni, ko wakai atu koe kaunekani I he tau honga fulu tupu, koe ki I tamasi si enu kau he kulupu koe ni ko tui whawhuatu e kire kana u tau fitu, pe ko tau walu. Kau fuu mahari au pito ne turi haka, ne maule rea nge ia e haka he kau tamalalahi koe ni ki kulupu. Kau ni he whiauhi fihi moni ke kau whamau, mahari e kotoa ngahi kulupu, Hangi koe o lawe ane nai, ka pau e nofo ki he mako. Ka pau e nofo ki he mako, he waenga he whani ane ni nai, tau pehe pene ka waenga he whaiwa ia me ngai whanua ke he kehe. Ka pau e whai ki he tau mako whantonga, maani e weta whiau hia I he whiawhine. Mei he nia, mei he tungi kolone. Holo whamanatu ko ia Queensano te I loto nua alofa. MC ko e whiawhine, George Lavaka Masani. Whawhalanglangi ke mea peheni ai Eik Minister ko e put ngā tak mamata. Ka ko e tokon pare mea tonga Honorable Sam Mississika. Pea ko e kau whamau ko ia ki he tau whiau hi floor show ngā hi whaiva whakatonga. Aia ko Gary Pasina Lavaki, lupe ha mea ilaiu pia Moses Unohelu. Ne kau mai e whao ne kakala ane na ia he hiva. Ka koe ni kuhuma ia Gary Pasina Lavaki. O whetongi a whao ne ki ono whamau I ko ia o ngahi whaiva whatonga. Kagalet ke kong hono wa, ulo ki kulupu, PJ Masani Group. Ko ia, te tau hoko tue ni ki he whaiva tui fio. Ko whaiva tui fio ni. PJ Masani Group. Ko e wharoloa koe ke he PJ, ko e Billy Joe. Billy Joe lawaki ngata Masani Group. Ia funga Stacey. He taimini, ko e pure foki e kau whaiva koe ni, ko Olivia lawaki ngata. Olivia lawaki wha. Ko e... Kulupu e ni, e funga Stacey he taimini. Facebook, I account ko ia a Paula Moe Latu, I a YouTube, a Tonga Broadcasting Commission. Ko le teo Tonga, mo le teo Walfitu po ni mai whema. Ko tui u whaonga mai pe Billy Joe me Hawaii. Ko e kulupu e ni nau whawawhonga I e whanekoloa. I he nia he whiauhi ko ia ki he whaiva whatonga, whaiva flow show. Kia koe whiauhi heilala ia. Programa heilala wā whetahavaru.
Mo te pas mai. Urangi fe hui BJ Masani Group mai wa tu u. Mari faiwa. Grupo e fa e hoko maheni ai mapo avaya. Kau tau fa malo be ke ngai kau tau na toni ki tau tolu. Elite sponsorship of Fiji Airways. TC. Ko ia ne mo to ki mea mai ki he BJ Masani Group Show, BJ Masani Group Show, Billy Joe Masani Group Show. Mei he programa heilala ia I lonto no walofa. Ko e whaiwa fonki ne whahoko, matunga he taha ngahi mai moa ko ia kunsa lote ai otu moto. Pea koe ni ne whahoko anki whaiwa tui fio ko ia ai whanau I he kolopo BJ Masani Group Show I he whiawhini. Amana kita hoko atu ki he mapu a Vaya Youth. Kaya ko whanua kaunga api pe ni aia ko homa, funga maha wha pe mo wao tuu. Tau fia ta ko o ko whahoko pe ngahi programa ko whaiva iai mei he wahe hihi fō. Whawhawha pito nau teu. Ko ane nai ko teu ngā koia e BJ Masani Group Show. Mei I he ngāo e koia o e ngātu. Ko teu ngā koni whanau, ko ni whanau tangata, a whei lau si, sisi lau si. Ko e teki hina makula kula mo tupenu uri tani tofu. Whanau whiwhine ko nau teu ngā taulunga ko e si pe ko teu nyanki.
Ko e mai Ma mo wa. tau pe ai otu motu. Kana ki ke he angi hono whahako ko ia e haka. Nei he mapo awaya youth. Kolahi ai wai ai grup wai. Tau lungai e fitu. Ka toi tau lumbe i he grup ko ni kong Hanoa. Only 3 competitors in this category 2, the mixed dancing of men and women. And then there will be 7 in the category 3 of mixed dancing, or group dancing, sorry. Kei tatala rebek mo tolo. Fitu ko tabe mo yai mo aamai. Mari ang itamini ang ai wako ni. Pepe ko kita whinga ko ia ki tonga masani wano tahwalo mo Heilala Festival. Mo tolo ko ia mea mai me muri mo matahan tonu mai he Tonga Broadcasting Commission na YouTube. Pepe he poki ki account ko ia Paula Latu moi moi he Facebook. Mo sio mai ko nuk alofa ia. Ko Heilala Wiki a tonga masani wano tahwalo ia. Mo tolo whanau mai retio. Mari Entertainment. Tonga Tapuono. Kulpukoni ne toki onse Mali Entertainment.
Katoa mahalo e ngahi kulupu koni e whiawhinia me tonga tapu ono a tātāpeia. O tui koe ki te hamea e whanau ko ni whakahoko. Ko e po ako pe konko o whalere he kosirio a tonga tapu ono pia mo e ako whaiva. Maari e hono whotuutu e ngahi pokalama ko ni ke puke puke ke tau tupu. Kulupu ne toko osi, whawawa pito na wani ani. Toe ai funga Tufuhu Boys pia mo e Fola Osi Group. O fatu. Pamalo atu. Ikaw magoy ang whanau. Tau hoko he ni ki he funga Tufuhu Boys me watu. I boni tau whiwhia katoa. Bobo mai goia. Ki whea hui me kātonga i o tonga masani wanoa tawalu. Wike hei lalai. Kulupu ni whoki e ua mei he funga kerea maka, funga Tufuhu. Pea mo e funga Tufuhu Boys.
malo kau whai waia mai he whunga tufuhu, mai wā tu'u. Malo apito, tau whamalo api whaki anau tōru, nau tōne mai ko ia. Sunshine Rentals, National Reserve Bank, Cynic Hotel, Little India, Tonga Airports Limited. Gold Sponsorship, Tonga Water Ports Authority, Chinese Embassy, Spare Parts Zone. Platinum, Nishi Trading, MBF Bank, Tonga Broadcasting Commission, Mwepalu Aviation Services Limited. Pegi Elite Sponsorship, no Tonga Koye Bangai Tamano, Fiji Airways, TCC, Tonga Power Limited, Moimate Matonga. Tau whoki mai ke tau whea hui tō e pē, ai whai wataha I group koni, whai watu whio. Ola wate BJ Masani Group, mei watu u, Mapua Vaya Youth, mei Homa, Mari Entertainment, mei Tonga Tapu 6, Tonga Tapu 1, Funga Tupuhu Boys, mei watu u, koe tau group whaosi. I fe ahui koe ni e whai watu whio, mei kanok polu, koe whola o sieni. The last competition in the second category of mixed dancing, men and women from Kanok Polu. This is Fola Osi. O ta beta talere ke feito be ko ke mamat mai televisione live stream be ko ke fanong mai retio e taltari fia me komiti wiki heilala Tonga Masani wano ta walu me fale whakamanat kunsalo te me nuwalofa. Last group, mixed dancing from Kanopolu, Folaosi. Grupo whaosi ene I he whaiva tuifio ko e Fola Osi Group.
Ko e kau whai vai a whola osi Pea mo e hiva kona nenga a ki ko hiva ia o e whane whamawhola rea Setsi o ai a ku hiva i pe ia he kau hiva whola osi Kau whaangona pe he ngau ea Ka ku whai vai atu he kau whai va mei he lausi ia i pe Ko e teunga e kau whai va Teunga ki e ngatu Tatang pe a whiwhine mo tangata Ko e whanau tangata Tai ko fupe pe mo e ngahi ka hoa kakala whataha mo nao teki teki fufui manu ko e maari e koe e ki whaiva koe ni waion ki tamai ki ai ko wakai atu na fuke sisi whau na ua ke na mau pehe i whau ai haka mo e poto koe i he whaiva kau ni he whiri whaingata a ke kau whamau whirisi fu maari e ko toa penga he whani ani ko ia o e whia whini pau pena kua hanga he whaitu o whaiva tō pau ai ngahi kolopone i he ika ike tau pepe koe ke lahi ha ngahi whiha laki pe ngalo e ngahi haka ke i mao le rei pe ka kohono mo ni pau pene nau teu teu mai hanga he taimi lahi ki he whani ani ko ia e whia whini ke I heni pe a tanga kei tolahi pe kau mamata I koia e tau programa kau amarakin ke tau hoko atu ki he konga whakaosi ko e tau olunga tolahi pe ko e kulupu e fitu o ku kau atu ki ai I he hefewhini me he programa koia e kātoanga hei lala choral I he hiva hei lala pageant Wheauhi koia ki he hoi hoi fua e kau whiwhine he wheauhi whiri mesi hei lala culture I o koho tau wanga whawhonua ia Pea ku poua ki he potunga o e takmabata ke tau kei tū mau I he ngahi makatuunga ku ilo ia ho tau tonga Pea ku kawai ai whaiva Pea moeanga whawhonua Tala tū whahalo kato ia I he culture Ko e hei lala koe ko ha programa pe ia Ke tau whaho ko he tau kotoa I he uhinga ko e wakai Ko e kau whulau ewe ewa Pe koe koloa pe ha programa ke whakahoko Ikai Ko he tau culture eni Ko e tau wanga whawhunua eni Ai hiva Moi whaiva Pea tālai Ai tūnga hoi hoi fua O e tau kau whirimisi Mis hei lala wafe tahavalo E tanda tau Ko e taha pēne ngai kātoanga koe a ki hono whawhiawhia I o e alo I o e hau toka e o tonga Tama ko tupo wono ko ne a whio Pea o tau whiawhia o tau kawa o tau tolu Mo e tau le tio, homo le tio Wau whipo ni mai whai maa E ngai pokalama whiawhia koe ni Ko tau wofiwofi mai eni Ko e kuata whaosi eni tau pokalama O tau wofi mai he taimini Ukei whakamaka pe kau whaisivi he whiawhini Ko e hiwa whoki ane nai Ko e kau whamau whaone kakala Sis uno heru Pea mo lupe haa mea ila iu Ko e whamau I ko ia o e ngahi whaiva O ko humaya ia Gary Basina lava Ki o whetongia whaone kakala Whatahai pe pea mo lupe haa mea ila iu Pea mo sis uno heru Ko e takai whaosi eni BJ Masani Group Show Billy Joe Lawaki Masani Group Show I funga Stacy he taimini
ki klubu ia ki he taurunga tolahi mi wātu'u BJ Masani. To he tau klubu e ono kau mai foke langka de vai ko punami Amerika be family warrior mi La Paja. Ki nga he klubu ko ni nima na kau mai ula ke mako fai wa tui fio pe ko taurunga tolahi. Kai whakawhia tau bewa ka motoru a pongpongi. Ko a pongpongi ka kau whewhine hoi hoi fua, kau whirimisi ia. I he Serong, te ongo matatahi, Island Creation, pia moi tala niti, a pongpongi ia. Te teo e polkalama, tau mau katoa mai beheni a pongpongi, kau tau tatari ni a whiauhi whika ua. I tau lunga tolahi, ko taolunga tola haivo ko no ngai pane ko pane tolu ko panga ni mangiau pane wa panga fitungau ni manoa ko pane uluaki ko panga tahafe pa fo manato dai fo ki motor ko mai mi api ai Masani Connect ai fe au hi ko ni ke tau hi tau kolo ke maa ko api wa noa hoko hoko pe fe hanga ki ko tau ke maa lele ai ko whakapoloka ni alu ko ia. Peka pau e whakafofa ko tape upoloka ko e maata hai atonga ni katoa. Ko osi le sita mai ai grupu e ono noa. Ai ko e apia e tahafe uangeau. Na wama ki whea. Huki ia me kalasa na ki tō muisi mai. Kako whakamu ke hoko hoko atu. Ai tonga Masani o kai ke ngata pe i he wike hei lala. Kai hoko hoko te whake ngahi pare ko ia lo tonga ko ia ai whareari ngowe. Ai a koe ku ma uki ai e whake pale i aho ua walu. Aho walu i o siulai e whake e pare ko ia ki he Masani Connect. Mele lei tau ki e tonga ke maa. Ko kau ngā abika pau ki i uri closet ki ai. Nā more mo poini. Kai kai ta whake mai ki he poni. Ko wheau hi hono wa. Mei homa i tau alunga tō lahi mo paspasi mai mapu awaya youth. Bye.
Mapawaya Youth Mei Homa. Tau hoko atu e grupu ko ia hao no tolu, ko e grupu e ni Marimari Entertainment, hange ke nau tau noa. Nau whatata hatu o whao ki grupu ko ni ko e Bobo be. Ke hu ke masani osi e ni be hoko mai ai ai fola osi. Hoko mai langkare vai ko puna. Be hoko mai be moe Climate Warrior. Ai ko Marimari Entertainment, tonga ta buono fola osi me kano polu langkare vai ko puna me Amerika moe Climate Warrior. E ku holo i me toko fitu ke grupu pe e ono. Atu kata hepe fok me talo manu me komiti hei lala. Modol ko toko e mo popo mai ngai tapake ke he ono tauhi. Ai folau ewe ewa ko hota fatongia. Me ko tobe ku te whahako ki whakafo fatonga. Ko tau toko nia ke folau ewe ewa. Ko e Malimali Entertainment. Ako amana ke tau hokontu ke i he whiawhini a. Tau he me a api po mo poloka, api wanoa hoko. Ko toko nia. Ke folau e wa i tongani. Maa be. Sisi mo mahakau mafola holo. Marimari Entertainment. Hoko mai fola o si, hoko mai langkare vai ko puna Climate Warrior. Marimari Entertainment. Mai la
Mari, ko Mari Entertainment. May tonga tapuan no. Mana fea hui ko ia. Taho ko he ni ki grupo ia hono hoko ko e pola osi me kanok polu. Ai ko grupo ia hono fa. Mai ko kita programa poni. O atu hanga tonu ni. Live me holo fo mana kun salo de no walofa. For what to televisione live stream be gele jo. Mag modal kula mai ko ki holo e poni. Ta dari fe fia fa vet ka pongpong. Ta do ka ko ta pongpongi. Ko e serong. Tongan island creation be mo e taleniti. Ka to ya pongpongi. Kamu dal mai Mekano Polo Frosty. The fourth group is in this category, group dancing. For Aussie from Kanopolo, not long to go. Two more groups after this one. Ko e kau hiwa ni he whunga Stacey he taimini. Ko e kolupu whako ni ko nau tolu pēni o ko tā hanga tono, tā live. Ai nau ngahi hiwa ko e o ngāwe ake ki he ngai whani āni e whiawhini. Ko e mako, pepehe ki he whaiwa tui whio. Ka mo e au meni ki he tau anunga whantako lahi. O ko tā live, tā hanga tono pē. E nau whasi. Ko e whanau me lausi I whanau si I e whunga Stacey.
Fola si me ka no polu. Pamalo ke kau tau lunga, pamalo ke kau hiwa, pamalo kau lang tua, me ta me a malo opito kau mai ke tau fea ko ia o e poni. Pamalo to be a pong i to be tau fai vai ua he fea ko ni. Ai ko ngo grup ko ni ne kai na kau i he fea ko ia e ua ki moa a mako pe mo e tau lunga tu fio. Koe whamanata ta pongpongi, i heni e be koe tareniti, koe wala matatahi pe koe Sarong, pe he voki ki he island creation. Ai e whahako i heni a pongpongi, mok modolo mea me koe ia mei api hele te o pe koe televisone, koe polkala mai ki he po a pongpongi. Kau mai ke i tatare whiwhia pe modolo moki a mai koe taimenito ko spena hong fului tongani. Ka kei whamalo i ai be, ai Fiji Airways, TCC, Tonga Power Limited, Mate Matonga Rugby League. Ki he platinum sponsor, Pangani Mafe, Nishi Trading, NBF Bank, Tonga Broadcasting Commission, Palu Aviation Services Limited. The gold sponsorship, Pangatoloafe, Tonga Water, Port Authority, Chinese Embassy, Biamoe, Spare Parts Zone. Whatawanga veo kei takile rei atu e programa ki he tapu katoa peo tonga ni mo whaango mai meai watau kei whilongoa ki i hono whamafola koi a homo le te o wao whitpoe ni mai whae maa ai programa makehe koi a ai e koe whiawhini neongo ko kei ke kau heni ai kau whiwhine koi a i he Pea hoi hoi fua, pe koe whirinisi heila la wā whetaha walu. Au ku whailonga i he pot ngā o e tak mamata e whiawhini, ai mahu inga koia o e tau hiva, ngā hi hiva kakala whatonga, whataha mo e tau ngā hi whaiva whatonga. Pea i he hiva ane nai ne whamau i ai, ai hiva tuutuni, koe mā i moa, si e te lata noa he hifo mo e hake, Pea mo e ngahi hiva, ne whiri ngahi kalapu ne kau he whi au hi. Ai ngahi mai mua koi a ha mo e ofo. Hoko atu ke tau ngahi whaiva whatonga, ko e mako. Ane nai, ko e whaiva tui fio, ko e tau olunga ni tau whaas osea ke he vea whini. Pea ko e kau whaiva ni langakari o e vai ko puna. O nau i whunga Stacey taime ni whahu o whapito e te unga koia o e whanau tau runga koe ni. Ko tui koe whāweni teu teu ia ki aho nau te unga. Kau ko... Nau i he whunga Stacey taime ni koe toko whito eni he whunga Stacey.
America. May America, langkari o vai ko puna. Mani avito taulunga kone te o si i uhinga ko ni ko ngata i he fo o ko ia e fasi. Ya ta nei ta ki tau mau hanga hiongo peheni o ku tau olunga i whakatonga. Wa ki pia ko hono wa ko ngahi haka fo o na yeni. Ko ngahi haka fo o na yeni. Au tau toki ko ia. Pia mo e whelaka ki ko ia i he whanau he whonga Stacey. Ka ngona mo ni te tau toko pe ki he kau whamau. Ke nau whakakato e wakai ko ia ke ngahi tare niti ko ni. Island creation pe mo e tare niti. Ko e Ko ki he polo. Grupo Fransi ni ko e Climate Warrior. Climate Warrior. Ki maari e hingoa e grupo ko ni. O toi ke grupo ni unau hanga pore i e wheri uri waki e ha. Climate Warrior. Kei ke he, koe whanau ni koe mei he... Koe whanau mei lapaha. Matu koe grupo ni e ua, kake na kau nau he whea auhi koe ane nai. Ka koe toki whakakato mai penia ki he tau o lunga whantonga lahi. Ai langa kari e vai ko puna, ne toki osi. Pea mo e grupo koe ni, ai koe ni whunga Stacey e taimini.
Famalo atu koe climate warrior. Meila paha. Tau whao hi whao sia ki he poni. Tau kamata nai na whatotone tau wasi. Tau e mini te ua he ta mini ko frumata ha. Kei e fia apita. Mukita dari hena anga whakamare ka whakamau. Whai tāna ke poni, whai no ati tai, pate ko mai ripoti ke ui ati ngai mini tsi me heni. Kau tatalele yat ku motor ko tobe. Maromo mo ka mai he poni. Whiwhia lahi a puita komiti, pepe heki he katoanga heila la o taoni. Ka mauwha malo pe foki ki he Fiji Airways, TCC, Tonga Power Limited, Mate Matonga. Platinum ki Nishi Trading, MBF Bank, Tonga Broadcasting Commission, Palo Aviation Services Limited. Gold Sponsorship, Panga Toloafe, Tonga Water, Port Authority, Chinese Embassy, Spare Parts Zone. Silver sponsorship. Kaya he ko tau wau mai ni ki he frausi osi ko ia tau programa. Ko e whea hui whoke whea whini ia e whoa ke pe ngahi pāre ia I he whea whini. Pea kalawa ia hoko atu ki he lea whamalo. Pea ngoe loto toko. Ko toko taimi kei whangongo pe ki he ngahi māka ko ia ai kau whamau. Aia ko e wheauhi e whā me whahoko I he whewhine. Wheauhi ki he hiwa kakala. Pea ne lawa tuia. Hoko atu ki wheauhi ko ia ngai whaiwa. Ko te whito ke ngai whaiwa ko ngā ke floor show. Aia ne kamata ki e mako. Pea hoko atu ke whaiwa tui whio. Pea ko hono osi e ni ne moto mea mai ki ai tau olunga toko lahi. Kei tolahi pe ai kakai I heni I he hono whamanatu o kuine sālote ko e wakai ko ia ki he kakato ai ngahi whamaka kai hui ko ia e onla he pokalama e whewhini pe tau toki au whatuku ai pe ai pokalama whanoanga pe mo ma uha e whiawhilelei he whiawhini mo ke au taki lea to ai pe ai whamafola ke tonga tō. Pōwhi pe tāwha tonga ni mo whāngu mai me ai tau kei inasi I he tau programa. O nai ngā ui au ki tō breanga. Whamalo I ai pe sika inga me he ngai whunua tō breanga mo kei pōpō mai. Dea tō lahi e ko tuine mo poaki ki he ngā anga ki mo whulau mai ki ngā he programa makehe. Ka toanga ko ia e tauni, pea ka paune I kai ke tāri e ngahi puaki ko ia. Ta kone o kutau inasi pea hono tuku atu I ho mauleti o fitu poine nina efa. Also featured this year's solo collect. And she's blessed to work with them on this one. Ki whariani makehe nia ko ki hula whakatolahi. O tui ko e kau whaimai ni mei he Soliana's Dance Academy.
Whanawako me he Moana Academy. Hula Sisters. Kona o me ni ki taim kona mo fiu tari mai ko ki ai mo tolu heni ba pe mana tolu ko whanau mai radio mamata mai ko i televisione kore tu heni ha ka fonga me ngai kalap ko to ne ka ko i fe ahui a hiwa fatonga kata ki taha me ngai kalap ko ne ka fe ahui mo me mai ko longa fonga Stacy pe mo fonga me ka fai va ko ne na ka i fe ahui flow show mako talunga tu fio mo talunga tolahi firma wa fonga me ukalapu katoa ke mo me agi ki olunga fonga Stacy kata ko mo va ve mai ko tong rang e mo fa ma malo bu ha ku ikuna ko e boni ka heri ko e mo me agi ki mo fa mo mo o tatari to ta ko to be ka fa fonga ko ni pare vai fa wasi o e fa fe forang langi ek minister tak mama ta ko to kon pare mia foki se misika ke ne anga foki ngai pare ko ia e poni kadaki ha fa fonga ngai kalapu malo tu ko taim ni representative from all the groups that participated tonight, please, one of you, please come on stage before we announce the winners and we'll call on the minister. But then there is a speech before that. tu ko taim ni ko toai a hono foa ke nga hipare ngari ko si foki nga he kalapo ia ko ke tani ko taim ni ke ka fonga me he nga he kalapo Ki mo be ui mai ko ia ta o ngai ma pare fa ngamari ni ke to ko re ki to dare ki ta mamata que ne fai a fa maloga mo tolu pa to ku e do le ta ngai pare mo ta dar mai sione mo ala mafi kore pe ke to e fa pe fa tapu o tu ta wa o mai ki he ngata ngai proklama e fini pe ta fa ngo he ni ki he ola ko ia o ngai fe au he fini ka ko fe fa ya to ne ek lista ta mai komiti mo pot nga we e fa malo lo to ngamo ni e lava rei ngai proklama e fini ma rave ko te ulahi ko mo fai kai ngata pe ho mo fa nau pe ke kau hiva ya mo lava mai ngai feitu ke to tapun pe ya fra malo dau to lava mai me muri o fa pe mo fia ka nga fia pe dau to ko to me mai ngalu ya to ngani pe mo muri e ngalu pe TV pe mo radio live stream ate mau ofa betonga mo to no ka toa ka mo to me mai pe pongpogi pe mo falaite e frau se ta proklama mo ofa pe ke mo mau ha wike fia ka toanga fia i weekend malo abito Formalo atu ke te kontarek dan sione mo ala mafi ko ta wa o ni ke taim ko ya kata ke ka fa fonga mo me ha ke fonga Stacy taim ni Fafofonga me ngai kalap ko ni nau kau kalap skol sipa masila mea fonu moe moa fa oni lua mo kalap puholanga kata ka fafofonga me ngai kalap ko ia me mai ki Stacy pea pehevo ke fafofonga me PJ Masani Group Mapua Vaya Youth Mali Entertainment Fonga Tufuhu Boys Fola Aussie Group pea pehevo ke langkari o vai ko puna mo climate warrior mo kata ko malmore me magi olunga kai kamata
Pero ba ko ke mo fe ma e pare ba mo fa mai ka e fa mo wa he mo ka tam ko ni. Ta ngai pare fo ko ia ku fo ko ia poni. Hi wa tu ni wa no par ma ke he. Fa ko ni mangiau tolu ko ta hafe, wa ko ta hafe ni mangiau, ulo aki ko e wafe. Hi wa fili. Fa ko ni mangiau tolu ko ta hafe, wa ko ta hafe ni mangiau, ulo aki ko i wafe. Mau ke i whaongongo atu ke ka whafonga ngai kalapuka tak mo mea ki o lunga. Peta hoko ko ia ki he mako. Pale tolu ko ni mangeau, pale wafe tungeau ni manoa, pale ulo aki ko i tahafe. Whai matui fio, pale tolu ko ni mangeau, pale waka fitungeau ni manoa, pale ulo aki ko i tahafe. I tau o lunga, pale tolu ko ni mangeau, pale wanga fitungeau ni manoa, pe pale ulo aki ko ta hafe. Whamal mōre mau ke i taltailet ke ka whafonga ko ia o ngahi kulupuka atoa. Ukai be ngai mea awha e o atu. He ko taime ni o ku ilonga i koe tau popo koe ke uke hilala. Koe ke tau kau ke tau ula ki ua tolu, koe ke tau kau whafonga. Mamata mai toko taha kotoa, whanongo mai toko taha kotoa. Ke tau popo, tawanga teke, a tonga Masani. Hange ko ia koe Masani Connect. Fe au ko ia ngahi api ngahi koloko poloka wanoa fare hoko hoko. Ta dau bebe koe ka whala taha be fe hanga ki be koe poloka tatakai. Koe dau pupo ko toa be ia. He koe tak mamata. Koe ka venga ia ataua. Whamare more ka whafofonga mo ki toto ange mua. O wai tai me taha koe tuai koe ka mata fe au hi. Pe hanu e whahinga nihi, eh? Pako tai mene koe ke whakapare i. Pana whapiko na tero la ki o lunga. Mo ka tak whamare more kutatari toko taha kotoa bega whafofonga ia motolu. Ka toa e u grup koe ne kau. Koe whaa beni kui o lunga. Koe ono whakakatoa. Kada ko fe club ko no te ke kanu fafofonga. O wai fok mamo pale ki fe au hi ko to ape. E ko kau mai. Ko masani e da fe au hi ko pe pale ki to da ko to ape. Tu ke hange be ulo ki mo e mo tolu. Ke ma pale be. Kada mo fa ko te un club ko ya ka hi time ko ni da da ki ngo ko ya ka u ya to mo pale. Pa mo kadaki. Ka kokore ni ke ek minister tak mamata fa lang ko ye boni be ko ton pane mia ke se misika ke ngalele moa kai me a ko fo ki ngai pare ko ni ke da ko fe au hi mo na dol ko to ku ka mai ke we ke hela la wa fe tamalu I he boni. We go na kakato I olonga. Ko ia wik makainga, ko ai foke consolation prize. Piko kina tol ko I kina wanga o ma ula ki wa ba mo tolu. Tau kamata me he tau floor show. Ben moi pepa. Koe tolu. O kua kia koe panga ni mangi au. Mali Mali Entertainment. Koe ua. Full Aussie Group.
Panga fitunga ni manoa ko feo hi mako eni. Pe koe ulua ki feo hi mako funga tufuhu boys. Pe mga klub ke he o wai pare pe fokat kamotolo consolation prizes. Tau hoko hake ke feau hi fai wa tui fio. Pare tolu mo panga ni mangeau Folaosi. Folaosi goes. Pare wa mo banga fitungero ni manoa funga tufuhu boys. Pare uluaki ke fai watu fio wanoa tavalu PJ Masani Group Show. Famaloatu, tau alhuivareva ki he taulunga tolahi. Taulunga tolahi, o kwa ipe moe consolation prizes, for kia ki he mapua vaya youth. Consolation prizes? Okay. Pe ki he PJ Masani Group, moe langkari e vai kopuna. Pare hono tolu, mo panga ni mangiau Folaosi, meka no polu. Koe tau olunga toko lahi eni, pare hono wā mo e fitungeo ni manoa. Climate Warrior. Pale ulu aki, tau olunga toko lahi mo e panga ta hafe, Mali Mali Entertainment. Whamaro atu ko kina tole whe au hi he floor show, puka ta alunga toko lahi. Tau hoko heni ki he whe au hi sibihiwa. Aia koe hiwa tutu uni, koe wha mo e panga ni mange au. Fua kia ki he karapu skolasipa masila mea. Kata ke whapufonga ngā he karapu koe ni. Koe u tolu. Karapu kau waiwai whonu moe moa, panga ta hafe. Koe ua, moe panga ta hafe ni mangeau, karapu whao ni lua. Koe ulua ki koe boni moe hiwa tutuni whao hi sivihiwa hiwa whatonga, moe panga i wafe, karapu holanga. Ko hiwa tutu ni ia. Baka ngai pane whaosia ni ko hiwa whiri. Ai kau hiwa. Pane hono wha mo panga ni mangeau. Karapu skolasipi a masila mea. Pare hono tolu, moe panga ta hafe, karape kau waiwai, whonu moe moa. Karapu koe ua, moe panga ta hafe ni mangeau, koe karapu whao ni lua. Pe koe ulua ki i he
hiva fili o fiao hi sivi hiva ko ia hei lava festival wanoa ta havalu. Kala puhola nga me kolomotua. Pamalo atu ki hitungan pandemia mo ekmista o takmamata. Mo pas pasi mai lawan lei ko ia. O tabe mo pamalo ki ak motor ko to mo lava mai ko ia poni. Pauli to nga ngai hala ka pa ke mau ka malo. Sabe ko ai ko ni. Tonga ifta bakak fu mama fa to tongi ta mini ta filonga ke po pongpongi. I time ta ta be heni ki ngai fe ko ia pongpongi. Bihangai pe koe lau koia na dolmi Franci Arwa Spaini hasta vista. May tongan ni tao filonga ka bongbongi. Mo mea. Mo kataki ka tao krese pe ka krese tao e ko sisu klaisi mo ofa tu ka tamai feo me la mare ma ni. No ma ofa e tik matolu ni ona hiri ka fai be tangata. Penko whaifekau siausi lava ka masania hono keresi ko ia e tau programa fiafini sivi hiva whakataha pia moe ngahi whaiva whakatonga flow show katoanga ko ia o e heilala wafe taha wano whatawanga pene au takilere atu e whamawhala me i he holo whamarato kuinsano te e tau to e whilo ngwaki pe i he hoa e fiafi a bongpongi ko e tane niti Valamata tahi sarong whatahape moe Island Creation i ona tuku atu me tau neti o Valfitu poine nima FMA whawhongai atu hoa ngāwe Whirisi roa manu ko au kanoataa pomea Kai ke lava le mano whamatala i mai kau ngau e mei ai. Ka kone